На «Лоні природи» читає Мар'яна Алексєєнка. Де ж Михай знайшов припинок у сволетній відпочинок? Откажу вам за Михася, у посілку приколгайся. І Настінка самовита, там шуміла морем жита, а ячмень густий, зеленый, отбивал усім поклони. Ветру, солнцу, дробным пташкам, и кузулькам, и букашкам, милым теткам, Насте, Стасю, ну и нашему Михасю. Для Михася тут выгоды, и сады, и огороды. Цветут так пышно маки, и дитячие присмаки. Морква, репа спокусная, редко кто их обминая. И Михась не раз украдком завітає к гэтым градкам. А якія тут пясочки, просто цешаць яны вочки. І, здаецца, клічуць самі: пагуляй, Михаська, з намі. Ну як тут не пагуляць, не пабегаць минут 5, ды чаму не разгарнуцца, ды ў пяску не скачануцца. Бегаў тут Михась, гуляў, і з пясочком размаўляў. Не, цікавая мясцінка, што ні крок, то ўсё навінка. І для вока, і для вуха. Ты глядзі сабе, ты слухай, прыглядайся, ты гуляй, а дзе трэба, памагай. Куль ускрай сядзівы, конь паўзе сталёвы, рэжа лусты скібы, хлебучы асновы. Поўніць шумам долы, душы дымклівы, ногі яго колы, дым заместа грывы.